leta y'u Burundi iri mu mazi abira iri mu kagira mazi inkuru abira turashize. iri mu mazi abira kubera iki? Eh, kubera leta y'u Burundi yagiye nayo muri politike yo guhungabanya umutekano d'abord w'u Rwanda. Byaravuzwe Hazarani perezida yakoze na conference de presse Ndayishimiye avuga ko ngo afite amakuru ko bishoboka ko bagiye kumutera bakoresheje Red Tabara, ati nawe niba ari ibyo nawe ngo azahazacana arahavuga. Okay. Muri iki gihe guhaguruka ukavuga ko ugiye gutera igihugu cy'abandi ntabwo ari cyo gihugu gusa ubuteye. Entre parenthèse tugiye kuvuga byerekeranye na geopolitique y'akarere, ngira ngo sinzi niba ari ahangaha nigeze mbivuga, wenda reka tubisubiremo ku batari bahari. Afrika irimo imigabane itanu. Hariyo twita Afrique du Maghreb, ari Afrique du Nord ira y'abarabu, ifitwe na leadership y'isaha igihugu cya Egypte Perezida Al-Sisi. Bivuga ngo hari ibyemezo bishobora gufatirwa Maroc, byafatirwa Algerie, byafatirwa za Libye, biriya bihugu byose byo muri Maghreb. Bivuga ngo politike yabyo ibajwe beaucoup plus muri capitale Le Caire, niho bidesizo zifatirwa. Twayisiwe burya ba roi du Maroc, muri Maroc niho haba twayisiwe iyo politike yabo. Umugabane wa kabiri ni Afrique de l'Ouest, biriya bihugu bya Senegal, za Ntonza, za Mali, biriya bihugu byose bya hariya. Geopolitike yabyo ikorerwa muri CEDEAO, ariko CEDEAO ubu yacitsemo ibice, ivamo baraba bihugu bitatu, bari abasirikari bagiye barifatanya bakora IS. Ariko iyi saha byanze bikunze Senegal na Cote d'Ivoire, donc Ouattara na Senegal nibo bafashe leadership ya karakarere. Cyane cyane ubu Ouattara, Cote d'Ivoire ni ibyemezo byinshi bifatirwa, noneho Senegal igasa nk'ariyo twayize. Umugabane wa gatatu ni East Africa, nuko n'u Rwanda, Kenya, biriya bihugu. Politique generale ubikorwa na perezida w'u Rwanda, Twayise akaba ari perezida wa Kenya. Niko muri decision zifatwa, muzaya mureba mu nama nyinshi zikorwa Union Africaine n'iki, izo pole zirahari. Tuzavuga n'Uburaya nabwo niko bumeze, burya haba Europe de Centrale, haba Europe du Nord, haba Europe de l'Est, nabo no muri Amerika nuko bimeze. Hari za decision zifatirwa Canada nangwa zifatirwa Etats-Unis. Ibyo ni mu miyoborere ya geopolitique isi yose ni kuyoborwa. Twajya mu mugabane wa Afrique Centrale. Ubu Afrique Centrale umuntu usa nkaho wafashe leadership yayo ni wisaha ni President Sassou wa Brazzaville. Agasa nkaho yari afite ajewe tanto Chad, tanto Kinshasa, ariko bidafata. Ubwo hakaba n'umugabane wa nyuma ari Afrique Australe ufitwe na leadership ya Ntuza ya Ramaphosa, akagira Twayisi Lorenzo Angola. Nuko bira bihugu bikururana biyoborana. Alors kumva ko rero iyi saha igihugu cy'u Burundi tukigarutseho, igihugu cy'u Burundi kiri muri East Africa, ariko kuba muri East Africa kikaba cyarigize umwanzi waho leadership y'ibibazo bya East Africa bikemurikira. Ubumva yo ni blocage. Noneho akaba yabaye courtize n'ibihugu bya SADC, akaba ari no mpamvu yaje mu ntambara ya Congo, ariko ntabwo yayijemo gusa muri bilateral, nuko yarazi ko SADC nayo ifitemo inyungu runaka kandi nabo baramukuruye, ariko akaba nta decision yafatirwa muri SADC. Kumva ko rero Burundi muri East Africa bukaba bwashaka gukora ikibazo cyo gushotora gutsana umutekano muke ahantu hari capitale ya East Africa, paselema y'u Rwanda, nuba ngo ubukoze ku Bugande, ubukoze umutekano muke kuri Kenya, ubukoze umutekano muke muri Tanzania, ubukoze umutekano muke n'ibihugu by'ibituranyi by'inshuti n'ibindi. Ndaza kuvuga wenda muri geopolitique na africaine, kumva ko noneho u Rwanda paselema kuba pole ya East Africa, ubu noneho ni pole ya Afrika yose nzima muri geopolitique, ku rwego noneho tugiye muri za NATO, BRICS n'indi miryango iri hejuru ikomeye cyane.
donc iyo hari pole niba ngo hari intere zikomeye cyane geostrategique z'amahanga zaba ku rwego rw'umutekano rw'itumanaho rwa energy rw'iki rwa gisirikari ibintu byinshi cyane niba ngo par exemple igihugu nka Ethiopia niba gifitanye amasezerano na Israeli yo kuba muri Ethiopia hagomba kuba base ya gisirikari ya Israeli no niba ugiye guhungabanya umutekano wa Ethiopia umenye ko ni Israel ukozeho ni Amerika ukozeho iyo ni example nari ntanze kugira ngo abantu babyumve niyo mpamvu ngo uri mu mazi abira kuko ugiye gukora ku gisabo ugiye gukora ku gisabo cy'abadakorwaho ça c'est très dangereux très dangereux kumva ko Burundi bwafatira position Uburundi na Congo n'u Rwanda bahoze mu muryango bita CPGL icyo gihe cy'ababagaza ba Mobutu n'abahabyarimana nabo barafite geopolitique yabo y'icyo gihe ariko hari ikintu kimwe byigize bibafashamo kuko bari bafitanye le pacte de non agression icyo gihe Burundi bwari buri muri position yo kurengerwa kuba baravuye ro muri CPGL ubu haje za East Africa niye miryango ya SADC ni imbaraga zindi zari zikomeye ariko bagombye gusezisa nk'umuperezida w'igihugu kuko umutekano sakute extrêmement cher umutekano urahenda cyane kurusha gukora imihanda kubaka ibitaro niki umutekano ni ufite amafaranga menshi urebe na budget abanyamerika bashyira mu mutekano n'amafaranga menshi cyane kumva rero kugiye guhungabanya ikintu kikuta très cher ahubwo ni wowe cyakuta cher aho kugira ngo ugihungabanye ça c'est ni point ya mbere iya kabiri reforme ya gisirikare y'u Burundi iri kuri niveau yo hasi mu karere twavuga ahubwo ko yabiri hasi na budget nteya kurusha meme na FRDC niba ngo kuba yakora intambara n'amezi atatu ntabwo iyo budget bayibona ça c'est rien du tout nubwo Ubushinwa bwa finance ko ari amakuru afite ko Ubushinwa bushaka gufinansa kugira ngo butwarira nickel iri muri Burundi bakora intambara ariko nyuma bibonera amabuye y'agaciro nickel bon c'est bien ariko ngo akamunzi undi kazi imvura ise bisaba d'abord compter sur les efforts personnels Tshisekedi afite amabuye y'agaciro ya propoje n'ibihugu by'amahanga bayanze ariko iyaba yarafite igisirikari cye gifatika icyo gisirikari cyari ko impoza discipline abantu ntibagire ivangura mu gihugu bakaba batinya ubutegetsi bw'igihugu batinya igisirikari izi ntambara ntabwo ziba zaraje kuko ibi byose ni absence nta justice nta gisirikari nta polisi umuntu arakora ibyaha aragenda akora discours de haine nta uri bumuhamagare ngo amubaze ati byagenze bite bamufunge kuba atarinvestije muri justice muri sécurité na défense nibyo bimuzaniye intambara kandi aratsindwa ntashobora kwisoza ngo ayitsinde kuko nta systeme nimwe agira yamufasha kukontrenya ibyo yakeneye alors Uburundi rero bwana Godfather buri mu mazi abira kandi byanze bikunze AFC Bujumbura nako umva ngo Bujumbura Uvira barayilibera kuko ubu hari umutekano muke cyane abazalendo bose barira muri ho plateau nyuma yuko twirwaneho na AFC baza kuribera Minembwe bara bose ba biroze bishambuke bayakutumba bakashumba bande bose turadukundi twose twabanutse muri Uvira ubu hari umutekano muke ukomeye cyane bisaba ko haba une intervention urgente kugira ngo Uvira ibe libere Uvira niba libere rero urumva ko bizaba bimaze gukata couloir y'u Burundi ukuntu yazaga kwidegembya muri Congo ije gukora za operation urumva ko nibyo babonaga Kinshasa batazongera kubibona ko couloir itazabibonetse entre temps bari guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu ibyo bihugu bishobora gufata decision yo kugira ngo bihagarike iyo menace kandi baba bari muri legitime defense yabo kugira ngo bafate decision yo guhagarika umutekano muke u Burundi bushaka kuzana mu karere voilà nabaza ikibazo hano wari wahanyuze ariko reka nongere mvuge kuri Uvira yego tugiye kureba biragoye cyane kugira ngo niba ibivugwa ari byo nta nubwo sinzi ukuntu byancitse uburyo hadusobanuriye ntabwo Shaba dufashe Shaba yose icyari Shaba urahazi cyane cyangwa urasobanukiwe cyane biragoye ko Kabila ashobora kwinjira muri Shaba kandi Uvira inyuma ye hariyo aduyi cyangwa hariyo umwanzi n'ingabo za FARDC zishobora kuhanyura ziturutse i Burundi do you think ko impamvu Kabila atarambuka cyangwa ataragera hariya muri Katanga bamwiteguye nuko Uvira itaravamo Uvira
Uvira, iyo uvuye Uvira ugera Fizi. Yego. Iyo ugeze Fizi, teritwari ya Fizi niyo iri ku mupaka na Kalemi. Urumva? Iri ku mupaka na Kalemi. Ushaka wakwinjira directement Fizi ukajya muri teritwari ya Kabambare muri Maniema ko birafatanye ni na hafi cyane. Ugahita umanukira hitwa za Kongolo, ukamanukira Kinyunzu, ukamanuka Kabalo, Manono, Moba, automatikamo ukabugeze Pweto. Iyo ugeze Pweto rero, Pweto buriya ni kwe strategique ikomeye cyane, ngira ngo uribuka no muri ntambara ya RCD parce qu'il fallait gufata Pweto. Burya Pweto niyo ikora jonction yo kujya ntuza Kamina. Ubwo iyo uri Pweto buriya Kamina muri target yawe, iyo uri Pweto Mitwabi biri muri target yawe, uri Pweto Lubumbashi vile biri muri target yawe. Biroroshe cyane. Ese niyo mpamvu intambara zose ziza Pweto, muri Pweto habera intambara iteye ubwoba. Pweto ni point strategique ikomeye cyane kuko iguhereza ukujya kuri zo axe zose nkubwiye. C'est-à-dire uri Pweto uba ufite Manono, iyo uri Pweto uba ufite Malemba Nkuru, iyo uri Pweto uba ufite yitwa Bukama, kuko Bukama niho hari icyambu gikomeye kuri Fleuve Congo. Ngo mushobora kwinjira mu mazi automatiquement mukajya muri Rivière Kasai ukabugeze deja Mbujima ukabugeze na Kananga bikoroheye cyane. Uri Pweto wamanuka Mitwaba ukagenda Kasenga, Kambove ukabufunze iriya nzira yose ivuye Sakanya na Kipushi. Iyo uri Pweto wamanuka ukajya Rubudi ukajya Muchacha ukajya na Dilolo ukagenda hitwa za Kapanga, umva ko Katanga yose tayari umaze kuyifata. Uyu mugabo Kongo yose yifite mu mutwe. Ndagira nzi ko muri ntambwe ku yindi top Kivu. Tuva ko nigize umuvuzi. Umva uziko audience muri kumva. So ahangaha donc urumva rero ko kuva Uvira ntabwo ari ikibazo kuko si na ngombwa no guca na Uvira uko waca na Mwenga. Urumva waca na Mwenga ukareka Uvira ukicira Mwenga yanakumanura Fizi nangwa yakumanura Kabambare ugahita winjira Nyunzu nangwa Kalemi. Biroroshe. Wow. So urumva rero ko Kabila kugira ngo yisange ari muri Kalemi bisaba kugira ngo Uvira ibiri safe cyangwa nta gitero gishobora kuva i Burundi kuko Burundi iyo tuvuze Burundi tuvuga nani FRDC. Uburundi nta Burundi na Kinshasa ni bimwe, so kuba adafite ubwirinzi inyuma byamugora kugira ngo yinjire muri Kalemi kandi inyuma ye hari inyuma hakiri ntuza hakiri inzira yatuma haba menace. Ibyo byo ntawe yaba strategiquement byaba ari byiza. So bivuze ngo amakuru mfite ntabwo ari kure y'ukuri avuga ko Kabila egari Uvira kuvamo egari Kabila muri ntuza. Donc Uvira ivuyemo automatiquement ni minsi ibiri tayari ukabugeze Kalemi nangwa ugeze Nyunzu nangwa ugeze Kongolo. Ati wamaze gufata Kongolo nahise nkubwira ko Kabalo bifite na Manono, dare Manono niho iwabo niho akomoka. Ubu ufite Bitema na Moba, ubwo Moba rero wabo yifite direct ukaba uri Pweto nkunkwetsi izo axe yose umaze gufata Pweto buri Katanga yose buri uba yifashe kuba ufite axe zose za kujyana no ari strategique. Ubu ufite ikibuga cy'indege cya Kamina, ubu ufite ikibuga cy'indege cya Ntuza cya Kambove ni cya Kipushi. Uburyo umusaza wahita ubona bikoroheye. All right. Ahangaha rero birahita bingarura gato. Yego. Kuri ku ijambo ryavuzwe na Perezida wa Kongo Tshisekedi. Avuga kuri Kabila anavuga ko ari we ufite AFC ari we wanayikoze. Ibi ngi turaza kubihuza gute? Imikoranire ya Kabila na Nanga niye ubundi Kabila umubano wa Kabila na Nanga nuwe? No, yavuga ibyo nuko aziko Nanga ari ufite décharge. Sinzi mu Kinyarwanda décharge uraza kumfasha. Décharge ni ufite inshingano. Rwa rupapuro basinye rwerekana ko amuhaye ubutegetsi. Sorry. Sibyo. Alors, icyo rero kumva ko Nanga yagiye na Kabila kaba yarakoze uko shose nawe akagenda yumva ko bari kumwe, ariko ntabwo bari kumwe muri Kabila no yarabivuze avuga ati iyo mba ndi muri M23 isa ntabwo biba bimeze uko bimeze. Ibyo yavuze ni ukuri. Ubu ngubu igihangayikishije Kabila cyane n'abakatange. Bavuze ko hari abakatange basaga
ibihumbi bitatu bafunzwe n'ibihumbi hafi bitanu bagiye muri exile.